Mına güldürdü da tartıp көргөзүп коён. Канчадан? 25 so'mdan. 25 сомдон бу. 100 so'mga 4 ta mana. Мында алып көрсөтүңүз, жатым не ошо. Pituni. Итоне. Özür sürüyorsa şartı var. Ооба. Pituni ala. Seyinli. Канча сом? Bular 100 so'mga 4 ta. 100 сомго 4 экен. Агы дагы бар экен, э? Aqdağı var. Bardıq seyirlerden var. Türü var da. Ушул гүлдүн Buna. булардын бардыгы Bunlar bardığı pitunya. Петуния. Белый, красный, синий, тот, который все петуния. Все петуния, да? Да, да. Разные. Ну, разные, ну, одинаковые названия, его петуния. Петунянын түрү, ар түрдүү цветтери бар экен. 100 сомго 4 берет экен, э? А здесь, вот, как бальзами. Это вербиня. Вербена канча? Көкжылдық гүл бе? Көкжылдық, да. Кейінгі жыл дағап келеңіз. Вербена канча? Вербиня 100 сомға 4 та екен. Бул дагы 100 сомго 4 экен вербена. Булар дагы түрү, цветтери оранжевый, красный, ар кандай экен. Место горошок болады. Эшикке горошок. Горошокто булар канча? Сатылмайды, реклама. Рекламаға. Сатпайсыз ба? Да, это собачки, это Қандай? собачка. Собачка көрсетіңізші. Собачки, да. Левиный зев. Левиний Да, Левиний зев это. Настоящее имя Левиний зев. Ага, қанша? Көрпасы. Бұлар 100 сомға 4 та. 100 сомға бұлар. Bizde собачка деп қояды. Настоящий. Хал деп қояды. İt gül deydi, küçük gül deydi. Короче, мышық гүлі баста оны бұяғы да. Ардеке деп қойды. Народы языкта ушындай дейді. Хал дейді. Мыналардың басын айтыңызшы. Бұлардың бағасы Сальва. Қандай название? Сальва. Алау гүл дейшіп барды өзі. Огонек. Огонек па? Да, огонек. Қанша огонек? Огонек 100 сомға 4 та. 100 сомға 4 екен. Алып көрсетіңізші бүресіне. Өзі настоящее имя Сальва. Бұл дағы 100 сомға 4 екен. Да. Алыш керек екен. Голландское имя его Сальва. Алау гүл дейді. Огонек да, на русском. Alloh gul nechi pul? Алау гүллер 100 сомға 4 та. 100 сомға 4. Гергения қанша? Гергине 100 сомнан bir штука. Көрсетіңізші, бір штугу 100 сом дейді. Горошки, одного горошки. 100 сомнан. Удобрение сатылай бұларға. Да, да, есть такая. Без удобрения. Без удобрения, витамины. Витамин неменен? Өздері витамин. Комнатный ешке да. Комнатный тоже можно. И на улице. Жерге дағы, любой жерге да. Түске төрет. Любой жерге посадить етсе болар. Только Марс билан айга болмайды. Другой планета нельзя. Нельзя, да? Только Болбосо бардык жерге. Земля надо. Другой тема это. Это многолетний. Многолетний, қанша екен? Два, отец, мать нету. Сирота это. Сирота? Да. Қанша бұлар? 10 сом, 10. 5 штугу. Бір штугу 10 сом екен. Хризантема. Бұл жақта базар açılды ба? Енді ашыла. Қача? Енді баштайды асырышты. Азыр төмен түссем, нелер açılған? Киім кечек. Шоколад базар. Шоколад базар ба? Бұл гүлдөр Тешик Таш базарында, Ош шаарынын Тешик Таш базарында сатылат.